Mahiroi Bebisana Mishigi, Langla Langjil Putona Batakshila Dunangasi, Lamda Masigi Mapum Kada, Pakshana, Wakat Mifam Satakre. Langak na Paikalapa School Fagadansi Mission, Chief Minister N. Virena Hogokre. Makata Rapada, Tuan Tuan Bakendra Sindasu, Minister Amasung MLA Singna, Urep Yung Tamkre. Education system Fagadan Vada, Oza Amadi, Mama Mapa Oibisingi Togdang Sauna Lehaina, Minister T.H. Biswajit Fangokre. Border Town More da Leriva, More Government Higher Secondary School da, School Fagadansi Mission Hogopagalunana, Model School Ama Ontong Bagidamag, Technopal Kendra MLA, Di Korong Tangna, Urep Yung Tamkre. Maring Puruki Yumnak Chahum Lomna Kundaba, Koizam Village Osi, Highway Nagna Leribasu, Manipur Lengakna, Midyang Chambi Wat Pamaramna, Hiram Kayada, Sotana Lehuri. Ningthokaba numitagi, Ngariandagi Yaripo Paugi Lambi Semjelagani Hybagi Tazaba, Lengakna Pibadagi, Tasagi Taramari the Kitchanchilakiba, Lambi Tingbagi Kongjang Handokre. Kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society, Kimaxna, Bosem Amadi, Kosem Naloba, Class 10 Amadi 12 Ki Parikada, Mak Wang Fangduna Maipal Krava, Tangta Mahirosingda, Asamba Kudol Piduna, Ikai Kunaba Utkre. Northeast Hanboy na Asamda, CNG Station Gasi, Si Minister Sarvananda Sonowal na Sangaduna, Miam the Kusinakre. NSN IMG Measure, Toisa Yeptong Rang Numidang Puntaret Makairum Tabamatamda, Dimapurgi Purana Bazar B, Unity Colony de Leva, Masagi Mayumda, Sakang the Bumi Anina, Nomina Captain Halam Le. Mizoram Gilanon itik to basing gilup ama oiriva Mizoram Merchants Association Mimana state adugi miyamda makoi gi yum amadi dukana singba Mizoram gi mapandagi lakpa lalon itik to bamiyo singda sandokta na bakang kre